Jesus. Kunelifi laNkulunkulu lesinqoba ngalo. Kunemandla kaNkulunkulu lesinqoba ngalo. Asikwati kunqoba ngamandla ethu, kodwa sikwati kunqoba ngemandla lesiwathola kuye. Emandla kuvuka kwakhe, emandla kufa kwakhe, emandla kuvuka kwakhe abesethu bethu. Ngoba asikwati kunqoba ethu emandla. Kunetipi longakwati ukuthi inqoba ngewakhe emandla. Hallelujah. Sibone abantu bafa babulawa ukuthi lwena emandla abo. Akangisho nawo. You know siyabonga ngoba nisakhula nini ngoba esakawo kakhulu ngoba ulanga phambili. Okwathi inqoba nisibani baresponda kanjani? Kende kubashumayela kule Yesu nomfana wami. Babethi ijulu nje bakhulu nje. Endo uphuma kome umlomo lapho uthatshela masenje. Ngakutshela. Ungethi na ude bantvini. Ude ukhola ipicture yale ivuseleni. Yawuja. Bantu behlukene la ngaphansi. Uthi na ushumayela emgcwabeni abantu baresponda ngendlela yemgcwabo. Bamnanzi ke futhi basemgcwabeni ngoba basuke balimele. Bavuma liyebo toti. Bamnanzi lapho. Bese lamba 2 baqhubana bevuseleni. Basesondweni bamadini kakhulu. Kunamasonto la ngaphandle lo sina ubamba imic kakhulu uve lwimi liwo woma. Lamanye amandla ekulwa nekunqoba asiwadzinge amandla ebantwini abathashayela kahle. Ngoba kuyinteka ubhekane nentimbi kube bethu umuntu ashayela kahle. Kube bethu umuntu encourage. Engatshela nedoselayo. Ngathi yabona nje uNkulunkulu afuna ukuphakamisa. Umuntu akudepende ebantwini utawulimala. Utawulimala ngoba utabakhatha abantu abethembe abantu.